sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagming agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagkunakat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay bakit? Jak laang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang? Wen matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin ket ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay laang mat kadananang kantatang, nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ate agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nga agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso, no lumasin kayo, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibalay. Ay saan? Ang mga no madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Saron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Tadi na kaya ti agpabulod. Nay,
Anya ti kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabuludan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da ijay lalaki. Ay kagumatang ka mo ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod aya kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga rod ya anak ta. Di kasla anak ta matayin. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na yan nga alan. Yak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo, Di pa'y lagbalin nga uwak na yan nga alan. ay unay kan densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga ta ti mang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay kat... Ay, sana mabalin nanang. Lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng mat barok. Diyay laeng saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayo mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng mat ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti ararambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntong lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ang mapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay kat isuda Sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laeng ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugaryo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intay humat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki itikas na adamot isang putta. Ay saanan? Agpaskenda nga rod. Di ado ti maka ni jay. Ngam sa bali latamat adamot isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta iyay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kit-kitaag nga rod, numabalin pa'y ama usar. An-anwam ngay dagita, kat adamot dagiti baro akagawaam.
Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbag lang nga usaran da ija balay. No pamilyak daw kasapulan. Imot na. No pamilya na. Saan mo? Una yung tasawak. At ang samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man da ito eh. Kita man no mabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado ang napintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ija balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ije kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityenda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako na masikat ti makitsenda. katinton malpas Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamu amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang bakit? Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang, Awan ni tatang mo, anak ko, napan ija bangkag. Apay ka day. buludak kumatiwasay yun nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni ti bodega sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ak tatang, Ay, kasya nakatigyos anak ka. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na nakaw. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang, Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jay timbaga medya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dyan nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadataw. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas kat ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Wala. Tapno rik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. At dantulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang, awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko.
Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, suron ka! Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mo't anak ko nam tikas talakay. Wan ah. Tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mo't mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat naira namot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbulodag. Ibagbagak mo't alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang Manong Alan. Kasta ka dilani. Dandanimot kit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga rod ipag. Anya ko mga minayat ibagam ka ni tatang Manong. Ay, ko. At dalaan ko mabuludag. Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan ka ni nanang. Rik na kanumat ti rik na ti saan ama pabuludan Manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysayat langan wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin ipag. Amok mat kat anasayat ka atao Manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasayaat ka kenkwana, ad-adda nasayaat matken ka. Angam no saan ka nasayaat kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kasta aya. Dayta tipod no Manong. Isu asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na Manong? Uray ko mamat no saan kayo agkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa. Agginura kayon. Madingamin ti agim imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbang nalaang nga rod, ada tayo matlaang ti agsisin na kit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilyam. Ha? Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nak bakit? Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsakan nak, gaputa na kaamiris kamatlaangan lakay. Ang panag ko nak, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asang wan ni tatang. Kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na. Ket kaasi na naawatan nakmet. Ita nagbalbaliwan ti asawak. Agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda. Nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka.
Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot. Taamangan no si kanto ti agkasapulan ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris met laang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.